Mitolonto Rumi Amial 祈祷每一天。Pakai ni i ulah nutabang a malari ai， 靠着主爱彼此和好。Sarikakama bulung平安 malatsai kita a milayap tu suar nukawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I satapangan tulu pulo tulu atsefang sakatulu tangasa sakasepat atusir suarsa. I pakaayaw nangra ci Yakob a rumakat. Yo mangata tu ningra ku kaka ningra i. Kinapito cingra a misariariaw a mihinukop isra ami taong. Jika satu ji isaw ami ditemuh cingraan ami takes ami cucup cingranan. Tangis satu zangra atatusa saan， 雅各亲自走在他们的前头。他走近哥哥的时候，接连7次俯伏在地上。以扫跑来迎接他，拥抱他，亲吻他，两人都哭了。创世纪33章3到4节。Sarikakao Unanu ulah nutapang ci Yesus Kristo i titaanan ko sakapatay ningra i jojika. O sakafanaaw ita mamafilo ko ulah no falujua ami parleng tu inter no falujua. Saka yo mitulung kita tu ulah nutapang i mangalev ko nigarari halai no finaulan i syakai ita. 由于主耶稣基督爱我们而死在十字架上，让我们明白爱心足以浇熄仇恨。因此，当我们效法主的爱，社会就更加彼此和睦。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangau pakainian Yesu ipahles atau patay ni Yesus Kristo ijojika amihpur tu raraw niyam. Tu sakahapinangaw niyam tu nika talamaan no nika sasiula-ula no niyam。上主啊，你借着耶稣基督在十字架上受苦、受死，赦免我们的过犯，让我们明白彼此相爱是极其重要和宝贵的。Pakai ni i talamaan nay angangan utapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。